La penlang ya ke Dikshant Parade ke basan puai jong ke batch basic course trainees bentar kesini North Eastern Police Academy Umyam ha ke ba kumba sispa propaganda ngot ke basha hikai ke la pendap ya ke training ke jongki tung ini kami bina halor ke ni ke kubor. Propaganda ngot ki basha yo jinghikai ki bakantop ya afusan ngot ki deputy superintendent of police ki shispa andre pasaw ngot ki sub inspector but na kini khat ar ngot ki de ki officer kanthai haba ajing kran hakane ka program u ministry khna u bakmi ya kanat kampo yeng ka sarkar India u Ajay Kumar Mishra ula banjur ba de tanglingba ka jingminat ba jing treshi tom jongki officer bat ki nong tre jong ka academy kabal apanlong ya kane shlam a jing hikai ban poisha ka kirdan ka bapaw kumba ka long menta आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको निजी भावनाओं निजी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रख करके हम मानव की का सहयोग कैसे कर सकते हैं, हम मानवीय संवेदनाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति के जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसी तरह से हम तैयार होंगे और धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा आपके ऊपर है। La ajing hikai ru ya kinong yo training halor kumno banle haba one link shop kabor mariang kajing ajing sumar first aid bat banya kali la ajing hikai balengkot ru halor karukom em haki khlaw hakba la hikai ban kerkut ban thwet ban herthma bat khenra bat ru kumno ban kurup bat kiwei. I'm very much happy. It's 39 weeks of training for us at PRO, and we came here last year in April and we have finally completed our training, so I'm very much happy. I feel very good, and whatever I have learned from here, it will be very useful. First of all, it's a mixed feeling because after spending almost 1 year here at Nepal, at first I used to think, when will I get out of this place? I just want to get out of this place. But now when the time has really come, I'm really sad to leave Nepal. I'll really miss. Though the training was very hard, especially the physical activities were very hard. मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस चीज़ के लिए। बेटा ने मेहनत किया है, काफ़ी मेहनत किया है और यहाँ इस तरह का इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग पाना बहुत कम लोगों को किस्मत का बात होता है। La airu ka jing hikai bat ki jing tep badon kam shaki khnang bakin la bantrai kam bha anda ki la rung ha ka kam la penchlu ru yaki ban yashim benta ha ki extracurricular activities lingba ki kin hon ba pher Bureau Report DD News Meghalaya.